Hayırlı kün muhterem televizyon караучылар. Bugün hikmetli Ramazan ayının birinci cumgasında sizin bilen Turifya'da Nazım Sefer bulurman. Anı legendar jırçыбыз İlham Şakirov başkargan Uyan Tatar jırının söz avtırı bularak kına da danlap bulur idi. Lakin ol andan başka da büyük küp edebi kitaplar avtırı bularak tanıldı. Zaklamay özünün bir artlı tabadan tişken 5 kitabın takdir etü kişesini ütkərige jıyına. Şular hakkında tefsirlebirek söyleşu için biz bugün anın özün studiyaga konak etip çakırdık. Kendi Rafiş Efendi. Hayırlı gelin, istemisiz. İngilizce sizni jüngüz bilen kıtlara kerektir. Çünkü köpten toğuna ötken Yana Tatar jırı beygісinde siznin İlgiz Zakir bilen yazgan bitmeybiz jırı bütün halkta kasten çağrılık derecede başkarılgan jır furor yasadı. Şuna göre sıngısı bulmasın bu jırıgız değil mi? Elbette. Mağa kadar da sizin gimin derecesinde jiri tırgan Uyan Tatar degen, biz etip gitken Uyan Tatar degen jırıgız bilen siz indi halkka kirgen iyes koңылын, değil mi? Bu jırının yazılı tarihinde kıskaçana silip gitsek idi halkka. Nişik tuğdu ol? Bu yılın jırına ben 2 yıllık yazdım idi Türkistan. Hem minanı bandı ne bular arjataş küterir de bilamagan idim. Gadi yine bir milli meseleler bizim tilimiz, umumen milletimiz turunda şu halk sanın aldığından başlangan şunday bir uyanı idi indi o. Şigar revişin değil mi? Bitmeybiz deyip. Şundan arasım minanı İlgiz Zakirov'a gösterdim de 2 yazan bana dey. Şundan sonra biz İlgiz bir tiz yazdı ol kiydi. Hem 21. yılda İshak Ahmerov'ның benim yaktaşım, avuldaşım, razviçik, legendar razviçik İshak Ahmerov'ның 120 yıllık юбилей min anın kitabında çağıran idim. Şu kitabın prezentasyası takdir ettiği hem anın юбилей kişisini uçurdular. Seydeş medeniyet üzerinde. Anda bizim 1000 yıllık Kazan'ın 1000 yıllık müziği ekspozisiya hazırladı. Şu anın nelerinden, evrelerinden, şahsi evrelerinden hem şunda Rüstem Nasibullin degen jırçı jırladı. Şu başka jır jırladı indi. Hem İlgiz bilen bunun tavuşu bizge ışadı. Eyde bu jırını şuna Rüstem'den sırayız. İşlik şunda toğan değil mi? Kompozitör, başkarucu hem sözler haftarı mı? Şurada şunda değil mi? 2 yıl mene 7 April'de 2 yıl bula mene bu jırının tuğuna hem mene şu işliknin varlıkka keliyöne. Şundan beri biz onu ezirledik, el uçağında jırlamadı, alındı. Rüstem bu jırını tilep alındı mene. Hem mene uylamağında gitmegende, uylamağında mene şu konkursta katnaşıp biz o jırını prizli oranga çıktık, birinci oranga. Bütün yoktan da kelgen jır kelip çıkkan değil mi? Aytaybi, jır barıp çıksan için anın sözleri avtırı, ki avtırı hem başka uçusu turu kelge teştib eteleri mi? Garmanları ölçtemine bu şırakta. Jırının avtırları mene işev bula. Amin, şu ay bulsun alga tabada. Bizge eligirek hazırla bir kilmelerdir indi bizge eligirek bizge çet ilden kelgen kişiler, bunda kelgen kişiler biz PC'ye çıkış yaşigine başlayıp elde dip bizni gajaplandırar. Bizim ilde bitindi kişi PC'ye çığa bütün hutu kalmağa şemi işlerge hutu kalmağından sonra hükümet ana ezmezgene PC'sini tulide zaklamayandan sonra ezelene başlayındı kişi mi? Onlarda alay tugul iken baksan bütün derse PC'ye çıkışkana başlana mene senin de iş neticelerini görgenden sonra PC'de çıkkandan sonra yaşay başladın böyle diyen soru tuğa. Mene bu. Şundaptan mene min Yazıcılar Sayısı'ndan gitken vakitte de niye gitesin deyip ben yazımında işlep bir yılda yazalmadım, yazar için kitem deyip ekleniydim. Hem ben çınlap da pensiyaya gittim Yazıcılar Sayısı'ndan. Hem 5 yıl bir kayada işlemedim, avulda yattım. Hem romanlar yazdım. Bu roman, prozaga koştum. Ben bitinde balalar şairi, balalar için piyesalar yazaydım. Ben yazıp qarayım әле, мен бит матбугатта, редакцияларда эшләгән кеше минем өчен ул теге җиңел булды прозага кирип китү күчү. Һәм менә шунда bir atlы romanlar, 5 roman, Subhanallah, 5 roman dünyaga туды. Һәм мин аларны китап итте чыгардым менә. Tabanın kızığı жеткендер күрәсең, метеге көмәк пешергәндә башта авыррак булайым, аннан соң табадан чырлап кына тора кыймакларым. Монда шуннан 4 roman, 2 повесть, 2 поэма ялгышмасам, 5 yıl içinde. Hayır, sınırlı 5. romanını былтыр yazdım. 5.'si? Aliş romanı. Aliş romanı deyip ettiniz, şundan da bilgili kişiler turunda yazılgan,
үзегезнең разведчик, авылдашыгыз разведчик турындагысы да, Муса Җәлил турындагысы да, әлбәттә, билгеле шәхесләр турында язу менән калса, ул авыррактыр дип уйлыйм. Чөнки аның турында инде без барысын да беләбез шикеллеме, аның турында инде әйтәсе сүздә калмаган шикелле, ләкин сез аларның һәркайсында бит нәрсә яңалык ачасыз, әйме? Моңарчы билгеле булмаган яки монысы телдә генә җиргән нәрсәләрне кушып язасыз. Һәм шул яңадан тәнкыйтьтә зур тәнкыйтькә очрый. Менә бусы кирәкмидер, без аны беләдек, ләкин аны халыкка җиткермәскә кирәк иде. Менә шундый сүзләр ишетмәсен өчен генә булса да, әнә тәүбә кере дигән тибындагы Зифа Кадырова, Нәбира Гыймадинова шикелле менә бүгенге көнгә караган, җырлап укыла торган ир-хатын, хатын-кыз дусы, менә шундый мөнәсәбәтләргә караган әсәрләр язу җиңелрәк түгел микән һәм акчалырак та түгел микән дип уйлаганыгыз булмадымы? Юк, мин бөтен менә нинди темага язсаң да ул бик җаваплы кирәк язган әйбереңә. Шәхесләр турында язсаң да, бүгенге менә тормышыбызны тасвирлаган әсәрләр язган чакта да барыбер бер җаваплылык белән карарга кирәк. Шунда гына кеше укыла торган, кеше күңеленә барып җитә ала торган әсәр язырга мөмкин дип саныйм мин. Менә мин үзем теге шәхесләр турында язу, мин Язучылар берлегендә эшләгән вакытта махсус теге президенттан грант алып, шәхесләр үзебезнең күренекле татарларыбыз турында, шәхесләребез турында әсәрләр язырга иде дигән максат белән җирдем. Һәм менә үзем дә шул вакытта ук язырга уйлаган идем мин теге Җәлил турында, Җәлилчеләр турында Ватан романын инде. Ләкин ул вакытта язылмыйча калды. Менә шул пенсиягә чыккачтан иң беренче шул эшкә тотындым, Ватан романына. Һәм ул килеп чыкты шикелле, менә Җәлил турында бик күп бит инде бөтен беләбез шикелле Җәлилне, күп әсәрләр язылган, теге кабатлау булыр шикелле. Ләкин мин менә эзләнә торгачтан, аннан соң Җәлилнең теге әле ачыктан-ачык менә Җәлил тормышында булган кызыклы, шундый кешене кызык теге мавыктыра торган, кеше өчен кызыклы булган вакыйгаларны, гыйбрәтле хәлләрне әле беркем дә язмаган ниләргә очрадым. Телдән сөйләнсә дә, әйме? Телдән сөйләнә җирсә дә. Аннан соң Муса Җәлилнең бит инде теге тагын шул кабатлау була инде, моңа хәтле дә теге интервьюларда ниләрдә әйткәнем бар. Теге гаилә хәле, тормышы, теге хатыннары бер әминә генә булмаган бит инде, чулпан гына түгел, балалары да. Менә шулар турында әле беркемнең дә язганы юк иде, әдәби әсәр язганы юк иде. Мәкаләләр, ниләр чыкты гәзитләрдә. Ләкин мин тоталы мин әйтәм, буларын да языйм әле дип, менә аларын да һәм халык яратып кабул итте. Ул аларны мин теге уйлап бармактан суырып, уйлап чыгарылган персонажлар, геройлар түгел, барысы да тормышта. Мин Муса Җәлилнең менә ул Зәки апа белән бергә ул радиода эшләде, без аның белән бергә эшләдек. Аннан соң беренче хатыны Рауза апаның балалары, Альберт абый военный хәрби кафедрада университетта укыган чакта безнең белән укытып йөридер хәрби кафедрада. Аның хатыны Вишневский урамындагы мәктәптә немец телен укытадыр. Аннан соң аның ике баласы Камил белән Оныклар Мусаның оныклары. Алар исән саулар Казанда бүгенге көндә дә яшәп яталар. Беркем дә алар турында уйламый да, белми дә, андый кешеләр бар дип тә белмиләр. Һәйкәле бар инде. Бер хатыны бар, шул җиткән дип. Ләкин бит аларны да күрсәтәсе. Алар өчен дә кызык. Менә Люция. Ул аның тормышы бит, әйме? Аның тормышы, алар белән дә аралашып яшәгән. Әсирлектә яткан чакта, төрмәдә чагында да алар турында уйлаган, шигырьләр язган. Һәм мин әйтәм, буларны күрсәтергә кирәк дип, менә һәм башка әсәрләрне кабатламаган роман килеп чыкты. Менә безнең тапшыруны тыңлап утыручылар әйтергә мөмкиннәр инде. Менә бер 5 ел эчендә 5 роман язган, шуларны чыгарга да тапкан, җаен тапкан. Бу Рафис я эшмәкәрдер инде, я бик теге елгыр сүз итә торган, китап нәшриятында сүз итә торган кешедер инде буларга мөмкин. Менә шуңа да ачык китсәк иде. Юк, китап нәшриятында мин үзем эшләгән кеше. Ләкин аңа карап тормыйлар. Мин анда инде баш редактор булып эшләсәм дә, хәзер инде анда чирасыз китмиләр. Юк, чирасыз китмиләр. Менә бу 2 роман дигән китапны чыгардым былтыр, әйме? Бу 2 романны 21 елда теге Кабит чыккачтан, юк, 20 елда Кабит чыккачтан мин авылга кайтып киттем. Гомумән авылда инде җәй көне кайтып киттем. Һәм шушы 2 романны артык кешеләр дигән, һәм җи дигәннән чыккан нур. Артык кешеләр ул Салих Сайдашев һәм аның дуслары, һәм алар барысы да теге 30-нчы елларда кайсыларын юк иткәннәр, кайсылары эшеннән чыгарганнар, эшеннән куганнар, менә шулар турында
Bileriz ул кешеләр турында. Ләкин аларның тормышларын һәм ни өчен шундый фаҗигагә эләккәннәр, менә шулар турында әсәрләр юк. Калыма хикәяләре бар бит инде безнең. Ибраһим абыйның. Менә Сәйдәшнең замандашлары турында әсәр. Сәйдәш ул минем авылдашым дип уйлыйм. Менә Ахмеров турында эзләнә башлагач, Ахмеров минем авылдашым булып чыкты бит инде ул. Исхак Ахмеров. Һәм аның турында материаллар эзли башлагачтан, теге архивка барып казана башлагачтан, үзебезнең авылның безнең авылга нигез салган документларын таптым. Кешеләр кемнәр нигез салган. Шәҗәрә шунда барып тоташа. Һәм шунда барып тоташа Ахмеровның бабасы, Ахмеровның шәҗәрәсе, авылга нигез салучыларның берсе булган бабасы иде, Ирак бабасы. Һәм үзебезнең авыл тарихын yazıp çıkardım. 18. yılda biz Kişi Bitamanlar degen tarihi kitap yazdım. Hem ol burasında ötegen sekeni. Avul kişileri aldığında da bir hadir avulda özlerinin koyan kilip çıkıları, nindi şecereleri, nindi nesilden bulurları. Bir-birisi bilen 12 kişiyle kilip nigi salganlar iken. Hem şu avulda bugün yaşayıp yatışçılar barısı da bile şu 12 kişiden. Sıranın başına koytabız. Şu bir kitabını yazı bir nerse, anı çıgaru biteli ikinci nerse. Anı çıgaru elbette bu kitap 2 yıl yattı şu yazgandan soň matbuat Tataristan kitap neşriyatında. Lakin plana kiritilmedi. Men aytan to'xtali eren bolup yatalar. Былтыр миңа Марат 35 комиссиясы үткәргән конкурста мин поэмалар номинациясында 2нче урын алдым. Миңа яхшы гына әҗрәт килде. Мен әйтәм, бу акчаны тотып та бетергә була, көндәлек хаҗәтләргә инде мен әйтәм, юк әле алай, минем бит пенсиядә килеп тора, эшкә дә урнаштым. Мен әйтәм, шул акчага яшәп торып була, тукталып бу акчаны китаплар чыгарыйм әле дип, менә bu kitap, менә bu алда язган китаплар барысы да үз хисабымнан чыктылар. Мен аларның тиражлары зур түгел, әлбәттә, ләкин алар 300 дәнә белән чыгардым, ләкин алар Казан утлары журналында басылалар. Һәм менә монысы да июль саныннан башланачак 7нче артык кешеләр Казан утларының. Анда зур тираж белән Казан утларының бүгенге көндә 6000 дәнә тиражы бар. 6000 кеше укыячак дигән сүз бит инде уларны. Бу китапны Uçraşularga baram, yıl uçraşuda jirip turan mekteplerde. Uçraşuda mektebine sözünüzü bildirem. 1 aprelde, hatırımda alışmasayım mı? 1 aprelde Filarmoniyada, Kazan'da sizin şu kitaplarını takdir etü kişisi bulaşağı mı? Şu turda da ezrek halka. Benim de bu kitaplarını çıkarıp bana tügül, men aytam bularını bitinde halka da göstererek gerek. Tanıtırga gerek. Men kibitke bargan idim, men bu kitapны satuğa koymakçı idim de. Bu kitapның öz kıymeti 300 so'mga tushdi endi bir danasi. Kibitda aytadilar 600 so'mdan sotamiz deydi. Men aytaman, nechagacha siz 600 so'mdan sotasiz? Mendan o'zimdan 2 kitap sotib olishga mumkin deydi. Siz yazmagan kelish, xizmat kiritmagan kelishmi? Men aytaman, to'xtar bularni xalqqa ko'rsatirga, tanittirga ham taratırga. Mana men 1 aprelda Filarmoniyada shu kitaplarning 5 kitabimning takdir etü prezentasyasını ütkərməkçi bulam. Ana əzərlənə bitdim indi. Bir atına vaqt qaldı. Hem hatta uylamağında kitməyəndə biletlər də yaxşı taralıb getdilər. Bizim xalq əlbəttə andı kişilərə də jirik. Kişilərə jirik. Əlbəttə o biletlər boşlayındalar, çaxırı biletləri. Lakin xalq menin də uylayım boşqa kelgan bir qadri bo'lmaydi. Shunga ko'ra radio topshiruvda da aytdim, 8ga 1000 taka aqsha qistirib kelasiz. Benim kitaplarni sotib olasiz demaydi. O'shay kirgan hisobini kitaplar olib ketasiz. Ikkilada foyda bo'ladi. Buni sotuvga qo'yacakman, shunda avtor bilan mumkinligi bo'lacak. Rahmat. Alga tabada shunday o'ngishlarimiz yoldaş olsun sizge. Eğer özünüz yaşayına başlayan tırmışınız bereketli olsun. Onuşlar ap gelsin. Bugünkü tapşırığını İlgiz Zakirov'ның Rafiz Qurban sözlerine yazılgan bitmeybiz jırı bilen tamamlayız. Bütünümüzge de şulay deyip yaşarga yazsaydı degen tilekte bugünkü sizin bilen sağ olaşan esenlikte görüşük. Мәгриб кәшеп тарытқан
пәһлеваны Шыңғысхан. Иділ Бұлғарстанының барысы, Шыңғыс жырларынан келе тарихы. Истәжилләр күш ақынлар бітәіз, кем уланда тұттыз сала бітәбіз. Бетмибіз біз күтмәгіз, ватаныбыз исән шақта бітмәбіз. Истәжилләр күш ақынлар бітәіз, кем уланда тұттыз сала бітәбіз. Бетмибіз біз күтмәгіз, vatanımız isen şahta bitmemiz. Tataristan kahramanlar vatanı, atamanam kendi kanı tamgan şiir. Düşmanlardan saklabanı kulları, vatanım dip yağda başın salgan şiir. İstəjiller güç akınlar bitəiz, kim ulanda kıtkız sala bitəbiz. Etmibez biz kütməgiz, vatanımız isen şahta bitməbiz. Vatanımız İdil Ural arası, Kazan anın 1000 yaşlık boş kalası. Tırışsa da bitirirge zamanlar, Tatar isen Tatar yaşı Tatar var. İstəjiller güç akınlar bitəiz, kim ulanda kıtkız sala bitəbiz. Etmibez biz kütməgiz, vatanımız isen şahta bitmemiz. İstəjiller güç akınlar bitəiz, kim ulanda kıtkız sala bitəbiz. Etmibez biz kütməgiz, vatanımız isen şahta bitmemiz. Etmibez biz kütməgiz, vatanımız isen şahta bitmemiz.